wavele wayilula ingalo wayilile gabavu wathi-ke hlala phansi baby, sit down baby. Ziyangixeka iy'nsizwa laphana zithi ngiyabheda uma ngithi ichunu bekumele lishawe. Zithi akufanele ngisho leyo nto ngoba-ke umchunu mdala kanti futhi-ke ngithatha isayidi. Laphana ayi wasuka madoda asuka ukuba undodana lapho wathi ngeke udlala ngoba baba ngikhona, ngeke udlala ngoba baba ngikhona. Wavula wamqhumisa ngenjani yakhe hayi kunze umgodi madoda kanti bafutha umdlala imgcekane umgodi unayo romance, is very romantic, wavele wayilula ingalo wayilile gabavu wathi-ke hlala phansi baby, sit down baby. Usho njalo-ke uNgizwe Mchunu emva kokuba-ke elandele uKhuzani khona laphana emcimbini obuwaziwa-ke ngomcimbi kaSiphesihle lapho khona-ke obekhehlwa-ke umfowakaDludla. Bafowethu, asemaningi amakhomenti aqhamuka ngomfowakaDludla ukuthi-ke engabe kuzokwenzakalani, uSiphesihle usazoqhubekani acule noKhuzani. Ngiyafisa ukuthi uphendule kulowo mbuzo nawe ukuthi wena ngokubuka kwakho bekumele yini ukuthi aqhubeke acule noKhuzani eze sewumakoti womuntu. uSiphesihle uzothatheka kanjani njenge-celebrity? Umakoti uma eselotshuliwe nje kumele ahlale ekhaya, ngaphandle kokuthi ahlale ekhaya, into esuke siganelwa kwabomama nabobaba ukuthi-ke abasakwazi ukuthi bethumane bodwa. Sekungcono ukuthi simtholele ingane manje esizoyithuma noma bazoyithuma. So uSiphesihle usezoba ingane yakomunye umuzi manje athunywe khona. Bafethu, mina ngiboni ukuthi usazoqhubeka, kodwa-ke ake silinde sibone ukuthi kwenzakalani. Kanti icundo lapha, hhayi bafowethu, hhayi uNgizwe uvele athathe into nje ayiphendule ihlaya kube mnandi kube nje. Njengoba sekuyihla ukuthi ulanywe noKhuzani. Cela usubscribe mina ukuze ukwazi ukuthola amanye amavidiyo. Ngiyabonga.